I da ste ljudi Meho danas svima na ovu epizodu Clash Royale. Druga se bila zašto neće biti. Pa šta ti je sada više? Znači nova epizoda Clash Royale. Ovo dek da uzima 4,1 lira, što nije loše. Idemo odmah u battle i ne hoću, htio sam nešto da vam kažem, ali tu ćemo reći na kraju. Dakle ljudi, napravio sam klan koji se zove Elnur, znači otvorene nače, ja mislim da stavio, nemam pojma koliko sam trofeja stavio da bude. Koliko trofeja treba da posjetim. Ovdje su trofeji. Moramo ovdje gobline. Jest. Ej, ti tu, baci se od našeg gianta. Ja, vrate, kad mrzim, kad mi stavim arčerce. A sad njemu stavim arčerce. Nemoj stavit njega. Lightning da mu bacim lightning. Boom. Lightning sam mu bacio, ljudi. Da, vidi. Ajmo ga nećemo padati. Trebam brzo gobline. A vidi, što daći ja tebi peku više? Koji peku ti pekastu, da te pekastu. Pekali jedan. Pekasti. Da te pekastu. On meni ovdje nešto peka. Vidiš što sam ubacio Valkyro. Stavio bi gigant. Ajde brže bre, naprijed se bre, nećemo mi ovdje čekamo cijeli dan. I bacimo sad to. I boom, dan. Nisam u jednu ništa. Super. Ništa, super, ništa. I gotovo. Zašto? Ja. Zašto baš ja? Zašto baš ja? Zato što neće u kladu. Dakle ljudi, molim vas, uđite. Nemam pojma koliko sam stavio trofeja. Svako može ući. Messenger. Sjedim se. Da, 104 trofeja sam stavio. Pa ću malo da spustit evo na 8. Ne spustit. Emre, reci mi, napiši mi komentare da li imaš 400 ili 100. Ok. Jednostavno, moram se... Uzet ćemo skeletone umjesto goblina, uzet ćemo knajta umjesto arčerica, uzet ćemo mini peku umjesto ajde ovog ovdje. Košta manje, tako da idemo sad. Idemo da vidimo hoće li biti. Ovo je neki kino.
baci pizza. Šta to bazi? Ajde, gijat, jedan gijat. Oj, sam da postoji, sam da uzem oko uzov. Idemo. Bober mi je Isuse. Sad. Ne, uništit će mi. Strš, da. Brate pa... Ne, izgubit ću. Daj, oni kreti. Nemam sreće u Clash Royale. I sad neće unići. Toliko kad ja imam čvrš, collect crowns to get before the bigger rewards. Niko neće sa mnom. Skoro pa stižem do bit. Do ovoga oči pređi na areni 1. Šta sad da radim? Ver, pa gdje si ver? Uvijek, znači zapamtite, evo vidim, uvijek imaju bolje karte od one. Šta ću ti glasala koliko volim ništa mogu garanti. Tako skeleton, a vidi, a pa on ima ove, kak se kaže, Baby Dragona. Joj, više Baby Dragona ti jadan je Baby Dragona. Neka baza. Da Baby Dragona baza. Pukli ga. A ne, dobro. A pukli ga. Ne. Baci. Moramo ljudi, brzo da se odbranimo, dakle, sajta ćemo staviti tu. Omega ljudi, nikad nisam imao ovaj put. Daj, rate, pa ne mogu se brate I vidi, pa daj, više nemoj stavljati tog Baby Dragona. Nisi fair, uopće nisi fair. Baci lightning. Ne 2 puta. A vidi baci on meni Goblin King. Ovo sad, može desiti, može nekom drugom, meni. Evo sad. Što mi je bacio, freaking, ovdje uništi. Baca Giant. I ovaj Goblin King. Baci Clyde. Ne, a vidi ga je đubre. Imam
da se ne sluči to pozadne, ljudi će čuti one. Imamo samo 2 krune, ali do sljedeća reći. Pa da, brate, mislim, daj mi nekog ko ne zna igra. Ne treba mi više ovi goldovi, sam tako pobacati, ja to sastavim. Tako redujemo. A daj, da ću ja tebi, de kuću, de ovo, de ono. Nema ovih. Golda! Ok, to bilo to što se tiče ove epizode. Like, share i super. Zaboravila sam. Sponzor je Coca. Ništa bolje od Coca-Cola i Fanta.